itu dia belajar.
dia berarti.
Cek, cek satu, cek, cek satu, cek satu. Cek. Cek. Tes. Inggih Nuna Suratian di tiang Majang Ring Kramo Banyar Wanasari sami sanes sampun napa iri kiring kayangan puseh indi unen-unenan utawi sesolahan ruwe jagi kekawitin tunas tiang mangda becik sarang sami ngerereh genah mangda becik antuk melejebos nonton alit-alit ruwe jagi mesolah.
Inggih kepeng ajeng di tiang matur yang sebutan sareng sami kawit di tiang atur di tiang antuk pangastung kare panganjali Om Swastiastu. Inggih anggayu bagia terus di tiang majeng ring ide sang yang widiwase susunan ring kayangan puseh tala ring sejebak kayangan sanewanten ring Desa Wanasari duaning mangkin ring rahena mangkin sanis cara payung merakih tanggal 31 September kalih tali 31 mangkin mewali iraga sareng sami presida mepupul ring kayangan puseh nenten tios ngelanturang parinikan pemargin utawi karya ngenteg linggih sanes sampun kemargiang. Inggih kantun semangat puniki ngemargiang karya tunas tiang benyang mangde taler ngelanturang malih arahino mangde jangkep puput karya agung druwe. Sana mungkin titiang niki Pak Yuna niki nggih ugrawaki utawi MC dadakan jagi ngenterang acara mangkin pada krama mangkin malih jebos wenten akeh sesolahan utawi unen-unenan saking alit-alit druwe ngelantur ke sarangin taler iringan tabuh saking komunitas Medang Sio duen iraga sareng sami ngelantur mulai jebos pinihungkur wenten menawi sampun uning lawa Cilekontong Mas anduk punika mangda gelis kekawitin titiang aturang kalah majeng ring komunitas Medang Sio jagi ngaturang tabuh petega nunas tepuk tangan sareng sami mangda semangat inggih ring komunitas Medang Sio galah kaptur titiang rekam.
Inggih sapunika wau tabuh petegak saking alit-alit Drue komunitas seni Medang Sio Desa Wanasari. Malih pisan titiang nuna sebut tangan sareng pinih keras sareng sami kesarengan aduk senyuman dan keikhlasan tepuk tangan nggih. Nggih, ampunang milu-milu nggih. Nggih. Inggih sana mangkin landorang ditiang sesolahan penyembramo tapi pembukaan saking alit-alit Drue sesolahan Sekar Jagat majang ring pergina utawi penari taler iringan saking komunitas Medang Sio Mangda Sayago sampun yang lali meuli jebos akeh wenten sesolahan taler wenten tembang meuli jebos sana jagi katur wow raris cilekontong emas meuli jebos aturang ditiang taler acarane puniki preside live ketonton utawi siaran langsung ring YouTube aksara dan bahasa Bali mangda keuningin inggih dursang ring penabuh sarang penari.
Nggih, nunas tepuk tangan malih, malih pisan nggih. Antu ale-ale druwe sampun mesolah sesolan penyembrame sekar jagat niku sampun nyangre sami nggih. Lantaran di tiang kantun puniki saking Jabab Pura Pusah Desa adat Wanasari sejeroning parikrama nyangre abulan pitung rahina karya agung entagelinggih druwe. Inggih lanturang ditiang nenten panjang atur malih antuk sesolahan sanes lanturipun inggih punika sana mangkin wonten sesolahan cendrawasih majeng ring pergina ampura cendrawasih malih jebos ungkuran nggih mangkin salib numun antuk sesolahan bungan sanat majeng ring pergina talar penabuh galah aturang ditiang.
Terus inggih kramo sareng sami sapunika wau wonten sesolahan bungan sanat sanes sampun katur saget akeh wonten sekar saku wonten bunga ring desa Niraga puniki nggih wonten sekar jagat nika wau wonten bungan sanat nggih sane masalah talari wau bungan-bungan sekar-sekar Yohana saking desa Niraga sareng sami nika nggih ando punika malih dicanunas tepuk tangan malih pisan. Inggih matur suksma. Elingang acarane puniki talar persida ketonton ring YouTube Aksara dan Bahasa Bali. Inggih semeton titiang landurang antuk parekrama selanduripun iwau wenten sesolahan bunga mangkin wenten sesolahan saking paksi. Nah, napike punika paksi nika suku kalih nggih. Ngiring sareng sami nonton sesolahan Cendrawasih. Durusang.
Inggih sebuton sareng sami sampun katuri wau sesolahan cenderawas. Sampun nika saking alit druwe. Ngelanturang mangkin Mang Degelis kelanturang antuk sesolahan selanturipun inggih punika Merak Angelo. Niki saking alit-alit saking Wanasari Baleran sana jagi masalah. Inggih majeng ring pregina talar penabuh. Niki penabuhnya saking Dura Bali niki nggih. Penabuhnya saking Dura Bali nggih. Durusang kalah aturan di tiang malih pisan di tiang ampun nunas sajengan nunas tepuk tangan mungkin malih. Nggih suksema.
Inggih sapunika iwau sesolahan Merak Angelo saking alit-alit Drue saking Wanasari Baleran punika saking iwau sane masalah punika wonten Dinda, wonten Ira sareng Galih. Nggih malih pisan api men malih tunas sejabut tepuk tangan nika nggih. Nggih suksema. Suksema sampun satya iri-kiring jaba pura puseh Desa Wanasari punika tala ring semeton tiyang sana tiosan menawi sana nonton ring live streaming ring YouTube Aksara dan Bahasa Bali. Inggih ngelantur tinjapan tiyang parikrama druwe sana mangkin kelanturang antuk sesolahan selanturipun inggih punika condong saking alalit komunitas Medang Sio. Inggih galah aturan tiyang.
Tes inggih sebuton sareng sami sampun ke tontoni wau sesolahan condong lasem saking alit komunitas Medang Siyo. Atur uningan ditiang sedurung lanturang ring parekarang selanturipun majeng ring alit-alit pergine sanes sampun polih mesolahi wau durusang numun nyujur pewargan katuran boge Sumatera. Inggih meuli pisan ring alit-alit sanes sampun polih mesolahi wau inggih durusang nuju pewargan polih boge Sumatera. Inggih lantaran ditiang sana mangkin sesampune wau sampun akeh wenten sesolahan sapunika nemangkin ngiring megentos jebos sana mangkin jagi aturan ditiang tembang Bali rohani saking sira niki nggih pesengane. Oh Yuna kandang nggih kebenengan Yuna niki panak ditiang nggih. Nggih. Nunas tepuk tangan boleh bos ampunan tagih malih tepuk tangan nggih. Nggih nenten panjang atur malih makin wonten sesolahan tembang Bali saking Yuna. Ring Yuna durusang ke panggung. Punika tal ring sound system durus Margiang. Nggih. Cek dumun mic nih, nggih. Nggih. Ngomong ya. Cek ngomong. Cek. Nggih meuli pisan nunas tepuk tangan ring Yuna tembang saneng memurde Suksema yang Widi. Ida sang yang surya suwe cenyun narin jagate sedina-dina. Ida sang yang bayu ngampehang angine nguripin kancan sane maurip. Titiang manusia ngaturang suksama rengsane sampun kepicayan antuk sembah bakti ring Ida yang Widi saking manah suci tur nirmala. Suksema yang Widi punika atur titiang. Suksema yang Widi antuk sane sampun kepijak.
widi suksama yang widi punika atur titiang suksama yang widi antuk sanes sampun kepicah suksama yang widi punika atur titiang suksama yang widi antuk sanes sampun kepicah suksama. Inggih suksema atur ditiang ring sampun wonten tembang saking Yunan kayak wow. Malih pisan ditiang nunas tepuk tangan nggih. Ten wonten malih tunas jabut tepuk tangan nggih. Mangda meriah parikrama wegene mangkin. Malih kidek mimbuh nunas tepuk tangan ring bapakne nggih. Inggih nanten panjang atur malih sampun sayan-sayan wengi puniki kemawon kantun satya kantun semangat nyantosang sesolang selanturipun tapi malih jebos wenten lontong nggih wenten celak lontong mas nggih jantosang mulai bos kocap sampun rawuh ring Bali nggih jantosang manten kocap sampun rawuh ring Bali inggih selanjutipun ditiang jagi ngaturang muali sesolahan sana mangkin inggih punika niki wenten saking Tugu Sindu nggih saking komunitas Medang Sia saking Tugu Sindu sesolahan merupa tupeng keras ring pergina penabuh galah katur.
Inggih semeton sampun iwau wonten katur punika tupeng keras saking Tugus Sindu. Nemakin lantaran di tiang niki wonten kabar nggih ring ukur sampun sayaga niki trio Cilekontong Emas sampun nampekin niki nggih. Nggih, sinami nyandosang Cilekontong Emas puniki lantaran di tiang sana mangkin sesolahan mewali saking niki Yohana mangkin nggih, saking Aris saking komunitas Bedang Sia inggih punika Jauh Manis. Penabuh pergina durusang. Mali pisan itian nunas tepuk tangan ring penonton sareng sami. Nggih Kang Yang, angin di desa ampun becik niku. Durusang.
Inggih semeton kramo Desa Wanasari sareng sami sampun niwau punika sesolahan jauh manis sane kesolang oleh Aris. Mangkin kantun puniki wonten sesolahan mawali jagi katur sana mangkin mawali sesolahan jauh inggih punika jauh keras saking Pusa Banjar Priukti majeng ring pergino talar penabuh Lurusang. Terus inggih senamanya dosang talar atur uningan di tiang mawali parikrama wungena mangkin puniki talar preside kesaksian langsung ring YouTube channel Aksara dan Bahasa Bali. Ngelanturin di pergino saking trio Cilekontong Mas talar sampun rauh ring kayangan pusah di tiang aterang swasti propde ring kayangan pusah Desa Adat Wanasari. Mulai jebos sampun siaga jagi ngibur ide dan sareng sami uwagina mangkin sejeroning nyangre karya abulan pitung rahina karya agung ngenteg linggih druwe sana sampun lintang kemargiang. Inggih menawi pergino sampun siaga sareng penabuh. Nggih menawi durung. Mangron dengan sepi nunas tepuk tangan sing ring semeton sami puniki nggih. Mangron dengan sepi nggih tepuk tangan mun sareng sami. Nggih, pergina sampun saega durus musala.
Hei para pemirsa, para penonton Krama Desa sareng sami talar san nonton ring YouTube sapunika wa saking de Pusa katur sesolahan jauh keras. Nas tepuk tangan malih pisan sareng sami. Nggih, sayan wengi sayan semangat niki nggih. Ngelantur sana mangkin dicapan di tiang malih. Niki ring bale gong ring di laut sampun saya ge. Niki trio celok kontong emas niki nggih malih jebos lagi mengocok perut kita semua. Sekemon sedang punika awentan sesolahan niki malih. Nggih sabar. Sabar nggih trio celok kontong emas sampun gelah iraga mungkin. Tanjuk ijo-ijo malih nggih sabar. Sana mungkin katur sesolahan muali inggih punika jauh longor saking arte. Jagi kesaringin utawi keiringin oleh penabuh saking komunitas seni Medang Sio. Durus.
Cek. Inggih semeton sareng sami sampun wonten makudang-kudang sesolahan sanes sampun presida ngibur niki wau maka sami punika saking alit-alit druwe saking bibit-bibit sanes wonten ring Desa Wanasari. Untuk punika malih besan tiyang nunas tepuk tangan sanes paling meriah mungkin. Inggih napi malih niki sampun sayaga trio celok kondong emas jagi mesolah niki nggih. Donasi tiang mungkin sanes lanang-lanang degak-degaang numun kaman druwe nggih. Udang-udang nika beceang numun sana istri-istri pekir nika beceang numun nggih sabuk nika kenen nggih keretang numun nggih. Niki raga sareng sami saya ge mangkin jagi kehibur oleh lawak trio Cilak Kontong Mas nunas tepuk tangan sane meriah. Inggih penabuh talar pergina beli sengap sokir tompel durusang. Ale ale. Payu masih ngigal main. No. Mondok kenyal ponon. Dini ki celok kontong mas mulai jam 11 to. Duk semua ring penglingsir di tiang sarang sami. Nih bos pangpat telepon aja tuaji antibiotik. Tuaji amoxicillin tuh. Ben ngap idang ngap. Idang tuh tanggal kuda. Nah kayang nih bulan kayang puncak karya buung. Tebin depu di ATM payu tuh nah kayang nih wung bupang pat ngungang dak sino tiang juma kalbin tunang dak sino nih dah akhirnya swece ide betara diki malam niki tiang pole ngad orang ayah yang ngajang ide betara pingkali ring semeton di tiang sarang sambil sejebak jagat Wanasari mulai ngalih jalannya membingungkan tiang uli tuni pura desa adat Wanasari tongosnya di Priukti tuh. Ini DJ sebenar purone nam celap ke kau itu ada berame di dua purone bidan bertahan gitu di breng-breng celap ke kalau ada berame seken rame nak mati dua nih raga itu pak ngale bonus don apa pandangnya stroke nih ke mana orang rame nih rame len itu akhirnya boleh ngada orang ayah kan luar biasa tarian sampun wah iki kan mau ngidar buana pergi celap diporkan antara dangdang ajak WC mau palu gini. Tapi sekan raga kadang-kadang di Bali itu purone gede tongos ngencah sing ada. Ini lengkap. Tongos ngencah lengkap yang boleh mencelap maro di WC Sulinggih bakat mencelap. Maro mencelap kemudian maro buka leteng seret gitu. Oh, adi memantra kita kena. Bin pesu ternyata WC Sulinggih. Raga karena mangku sing ada ngencah di kloset kang wang beten ngencah.
Yen bedur ngencah mamado-mado nyanan. Kang Wang beten nyup situ jeung ngencah sengir di tiang bong lancah di keu. Sapun api semeton di tiang sehat sami. Adik-adik sehat. Ndak kiap. Masih kuat. Iya, karena siapa yang sudah baik bagus menonton, ini berdiri, siapa namanya? Nih, sini, maju. Sini. Ya, sini. Ya, sini. Namanya siapa? Udangnya melendes kini. Namanya siapa? Oh. Bisa mau belanja, bisa. Bang upah. Ini bani maju manupah. Buang. Tuni boren sengnya. Buang. Onyo menenya caput dumang cang. Ini yang ini jadi. Nah, do maro bang pipis maro nyak meneh do. Nih. Oh kan milu. Nih. Ane bandat nih. Bin sik meh. Nang ngoyong bobok. Ngoyong. Hebat nih ada masalah apa do gantung rago diolah saja nah do keto rago nah tenang do misi ngantung untung awak ini ngabus lenang namanya siapa? Nata. Lama lengkap Kadek ninggal Nata elangga. Lengkapin nak kerasin kadek kerasin Kadek ninggal Nata. karbit di bonkah deh biasa kadek Nata Elangga. Kadek ninggal Nata elangga. Nada elangga. Ini siapa namanya? Wiradita lengkapnya? Wiradita. Dijo gigi bin sik tuh. Ini namanya siapa? Juna. Lengkap. Gede made Juna Jaya di Citarsa. Sokir lah panak nih. Nama lengkap? Ya. Nama lengkap. Nih nama lengkap nih. Tapi Gede Eko Wicaksana Putra. Gede Eko Wicaksana Putra. Ya, semua dapat hadiah. Baris. Onyo man. Engken? Yang kau nemang. Nek engken nih. Bin. Binjak negak malu. Negak. Nah negak. Ulung dod. Ini negak. Lah hujan lapis wah. Aduh, yaman si masuna buat lapis. Nana do nyurus. Awak yang penting bawa mandu nyurus. Kayak pisago konyo banyak urus. Ya depodan do ale depodan. Sing dadi belanja ngawang nah. Sing dadi angon mekocok-kocokan nah. Sing dadi angon meboladil to beliang buku. Yen sing man buku alusin puluhan PPC beliang buku bareng-bareng wek terbesik-besik. Oh iya kene generasine hebat-hebat nih ada generasi hebat-hebat sing cerep anak tiang jumah mohon sing den bisa ngorde tiang tonden man pak bisa ngorde panak tiangnya panak sampi jumah jujur panak sampi karena ugan memene melahirkan hepatitis nah bo mana ngoyong minyak bang be sidang kene nah no bo Kang Wang nah itu do benake betlah nah negak cang dari bingung Jawa itu bobo simpan tuh jemak aja dimpanin celepang
gulung. Nah, enggak, bang. Enggak. Nah, gitu. Nah, oh niki, nah, apa. Sing, nah. Tenang bro. Jelemo. Cek baro maju ke sing nyak maro bang upah. Oh, cang. Joang kuden mon. Joang masih nasi ngeluar mau bayar asing den nih. Bedum cang biasa. Nah, jani, dompel lah upah ben. Dompel jani, dompel tagin. Oh, diupis yo. Apa malah upis. Nah, injek besok. Nah, gitu. Hah? Engken? Tawang siang. Pemberak kayak nawang sih kudu apa? Ya sing mai cenyo sing mai I tompel. Adi cenyo takona cenyo cenlung. Nah. Yo lu. Binyep nih jani ale tompel jelakon pel. Nah, kemana nih? Biasa kamu kong ngange bungut bawa. Tuh kan. Hebat, ada guru drona mido megamel. Siapa si guru drona? Nih baru guru drona. Kakek Bisma tuh. Sugro nih. Nawa bungut timpa dia na jauh. Tawa saya gumi wadah ingin liu nanggo griol ini liu. Tawa si bungut cie. Onyo griyo manggo ini. Padini si ngumarang pes aja nih bangci pes cingin marot itu parkir semaya. Nak ngujang parkir maya nak motor parkir si motor ada gin pes. Saya gitu bayar benar marot dunia di GWS. Iya. GWS. Maya parkir? Hah? Maya itu? Maya? Oh gitu. Nah supir cang makirang tuh si supir na ori maya. Omong si pelajin mah jadi lemong di jajing igal le. Wanasara. Wanasari. Wanasari. Makanya udah awal ke banjir. Wanasari Kecamatan Baturiti. Bungut sih. Kecamatan Tabanan. Petawa sih. Kabupaten Tabanan terdiri dari 144 desa dan 10 kecamatan. Cocok sih dari wakil bupati. Palingan wakil bupati, wakil pendesa ke sing lolos. Sing order. Nah kalau cina ci macam-macam di ini ci macam-macam bumi Wanasari ini Pangkudo Hirago orang ngigal mai buang. Bencang telepon geng Gusaji Chandro. Gusaji Chandro. Nah nuna sih dompel penapi dua na harga nenge. Hirago masih telepon aja tuh Haji Amok silin gitu itu. Sing nyidang men tu Haji Amok sing nyidang tunang bede nyidang betena nak ngigal kakek.
Aduh, tapi luar biasa akhirnya man nggak ada raya ini nih macam-macam nih Kumi Sakti nih. Sakti. Cang ada yang ngayah nopeng ini. Cang Dini aja. ke cang ngayah nopeng sing megamelang. Topengnya di jeruan nih ngamelang dini. Agat cito dini cingaya si megamelan dini ke becang sing milu aja ngayah nopeng. Udah jauh di tabanan sing aja namanya ketok-ketok bawa. Udah pakai aja kayaknya si Ben mainnya. Tapi yang kayak bayam main Ben. Tapi kan hebat dan hargai. Misi TV. Iya, dini ngelak YouTube langsung, siar langsung ini coy. Cuma cangan CCTV hilang sih. Ngena bener nih. Sing CCTV ngoyong. Cik. Maka tinggal dekorasi dengan cik kene Kayak kemajuan dini Kumi Tabanang deci macam-macam. Dijo cing ale penonton dengan ci ibu-ibu konyang mesat tuh anane pekir. Cuma cangan biar sing odalan mesat sirah nih. Adi bisa gitu? Puruh. Maksudnya enggak? Ben ngayah, ben mani, ben ngayah, ben puan, ben ngayah dini jak semangat oh. Ya semangat kudang bulan nih persiapan. Push, hebat deh. Macam-macam ci WC uleng sing mangsit tadi mangsit. Maro Di- jangan cah itu. Bu, bang dia ngencang ibu-ibu konyang olah tubuh. Enggen. Kene di Kene jang bu diang bang malu apa bang malu pak diang itu Gitu yang di Tabanan pang tawang sing cere jumai di batu yang metakol ke pecalang di jangan capak jauh dah dia bebas naik. Di Jumah cik ke betencang ngencah nak ngencah. maksud sih kan Men kalau narang di pulau dalam cik itu pak jangan capak jauh bebas naik kok si jauh paling jangan dongos ngencah kene. Begitu karena pedang kan buka lalu sama kipak-kipak ada nak motonya gitu kan. boleh gitu Dia marah pesu bedek ceret pak gitu. apa enggak Paling cak ini ternyata ibu-ibu nyongkok bedeng. cicing Itu bakal dicencang sing belus sunon ibu ke. sing ya gitu walaupun sing ada anu tapi nak sayang dini tinggal ibu-ibu cegek-cegek coy Cegek. oh ada the boci mung mua naik konyang na dini cegek-cegek kenapa sayang ke rapi nih sing cuma sih ngelakuran yang besek jenang ne blono tang Cise nawang kurang campur pang dase suntik vitamin C. mana di sing putih Bawa DJ cuma suntik di ke putih. Cebleng ceruk kata sih. Begini yang cang, ini sebenarnya vitamin C apa bulenan kata. Pang dase DJ cuma suntik di putih. sing ya kita karena ciseng sayang bener nih ibu-ibu kene kenapa na jege-jege karena dini ini sayang Jang sayang bukan sing sayang. hormat nih Si pele ngomong. enggak Jang bukannya sing dijo sayang. ciseng sayang yang udah nang Jang ngekong ajak kurunan. hari kau di Ajak ugan nenek kan bawa ajak ke mall biasa ke senggol ajak cang Boleh biasa. gitu? Mau gelut cang di senggol ke biasa. luang tuh romantis ada nih Sing. sayang Ing. cinta Ing. mana dia menggelut Itu lebang megenep beli tuh. Makanya ugan nenek cing ada. udah timbal hantu Apa? dedemit cimulo Ugane daw pala aja cang kita cang di mobil mau beli canang mau semangat mungkin rainan ugan tuh Mana gitu? pas purnama beli canang beli pejati gitu Ah. beli bunga tunjung yang tunjung barak beli dua tunjung putih beli dua tunjung biru beli dua ngorongnya pengelukatan bunga gading sih bukan nyu gadang sih Mana gitu? nah gitu bejemak bungkak bejemak konyang jukang canang di canang nak bukannya juga canangnya di ngecang di mobil juga canangnya mau tuh jadi setali mau yan mi cini kiri canangnya tuh bunga kemang rampe ini betul tuh nih banyak lima nah cak uyut yo. nak lo tuh nyentak istri-istri ini nah lo tuh yang sing kadiman metawa ya mencret 3 hari Masalah sing tuh mengen canang jidase tawa jilibang tali kudesan dagang canang oren aku udah naik Raga langsung turun di motor nyai kaget dong nah ini marah cang nemen nih nyai mau belanja ngajak nyamo Bali nyai perlenting benar nih setiap hari kurenannya ini sengap nyatu nah ini benar nih kurang dan sengap lah adi Lah, kadang- jaga ini deh jaga imin ngajak nyatuang ngajak Bali nah ini marah demen cang milah ngayah nopeng di Wonosari kan sing ngajak ke Pantawangnya cang bisa masih nopeng mantul. Nah kayaknya ada karya aja apa ya? nah gus amoxilin orit Jak lek ini setiap hari di panggung nyatuang ngajak Bali nyatuang kengke medindih ke nyamuk Bali. benar nih marah benar Nyatuang Banten adat lelang hidup nyai maya canang pripet. di limang dalin lagi Limang di kudo tali. aja yang man bati Kudu sana lan bati. oren Nyai mekena mayatnya sing mayatnya de. nah mungkin kayak kuda De metapel lacur yang sugih de metapel sugih yang lacur. nah ini benar nih Bogi si canang nake kene melang ngejar. Bayah kaget dong.
Oh bayar. Bayar dase nyai sontok nasi. Adi sondok sih nai. Cang biasa nguliang jelema nya nyai uliang cangnya. Adi gitu anjing apa mayan ada dasau. Dase bayar dong. Mak kudu bener nih. Bayar molas gitu dong. Canang aja kudu. Di dase. Bayar sih. Molas. Tepuk tangan bu. Ibu-ibu di Wanasari yang ngalih calon rapi, calon kurana nih kene aleh. Jangan ale kundang ale mitro nih kene ale. Nah mandas deket Canang di daso. mandas di Marta di dekil tepang lancar. Canang. Canang. Di dekil mau celep ane pedenang kangin tong ngosin. Canang di daso bayangan bu. Canang di daso bayar molas ian bu ngale kurana kene luang bu. Makanya hebat. Salut cangap kita ngelut cang bu. Cang gedek pasangin jeung setiap hari mah kan. Tuh mana jedeman salut cang. Bayar molas gitu. Ah, Langsung nyemak dompet kene bayar molas. Nene mau ya. Bener gitu. Itu naik mari nyemak bensin kakek doang. Gila mau bangsat ibu. Pejak luang bungo cang nekene aleh. Kadian cak sekan Ji Darmawan. Cuma ben saya pintu tengah pecanang naik. Daripada Jilimang Tali kan bemenek bin wali tengah. Men kurang Jilimang Tali tak Dok itu ada bici ngomong-ngomong tentang canang inguh masih. Nggih. Apa jumah cang? Pel, apa masalahnya tuh? Ih. Nyen si udah besu, kucet. Engkan, Nyen udah besu. ada osengnya. Mudah aja besu. Nih cokok-cokok aja gue saja main aku ke depannya. Lemah lah, nak besu leng di tu besu jadi di tu besu deh. Di ini buat main aku. Main baju ngomong sedingah. Mati Megi. Main nó boy. Oh nyak. Main nó bộ này. Nah. Tenang. Nah, Adi jagor sih lagi. engkan. Jelas kau cuma nek. Ijo tengos nih. Dia tongos lemah. Ini belakang, kijat tuh. Main aku main. Main menek. Nah, apa? Si mula kayak kesiap bayu ke cik. Tongos cupit jak liu. Tongos supit jaliu kengget di tongos sebelinga kramo jaliu. Oh kita bukan sama orang. Hanya dua kan keramo cile melengah. Dia dua orang ji, mau liu nih. Dua kan? Dua ingin. Lo jak mau nih kan karma. Aduh sing karma. Aduh sing ada. Engkan. Demelang. Siapa masalah uyut Ci? Lah, Apa masalah cik? Nyen cik udah besu. Nah apa dia ngacen uyut senda apa masalah? Ini ngomong canang. Engkan. Nyaman si Oren. Engkan. Rajen mana di lemau. Engkan. Ngomong tentang menghargai orang Bali. Bukti nemeli canang dong. Engkan. Bayangkan ada canang di dasau. Benar. Bayar molas. Benar. Cuma dua kebeleh tuh. Engkan dong masalah. Wait, nen lo, kurang bayang. Molas. Oh, malah jamnya dua. Pintu tengah. Pintu tengah, Bang Pindo. Molas. Oh, kuda ajen sana. Dasau. Oh, kan super benar dah pel. Adi apa benar? Ijo janji otak sini. Engkan. Dijo kali benar nih. Man, Canang aja molas. Bayar ho. benar. Benar ingin. Man, kuda yang maya. Molas. Mulas jamnya dua. Pintu tengah. Pintu tengah, Bang Pindo. Molas. Ajen Di canangi. dasau. Kan super benar. Wah, kalau kayak bingung lah den gong. Main malu. Lah ati nak bos marah suut mayatnya cingutang gitu. Cikuda maya. Molas. Mulas dom Pindo. Pintu tengah. Pintu tengah Bang Pindo. Molas. Ajen canangi. Jidaso. Oh, apa benar tuh? Adi benar jadi. Nggak ngerti apa. Ini jauh. Yo nyemak ben besek tuh belen. Cuma bungut sih belum sing. Engkan. Cim le patung ci banci. Engkan. Lek ci besu. Aduh sing lek-lek sing nyelonong biasa gitu kan. Maksudnya cang ado sing ibu ci. Ujang ibu ki cang wani bapak cang. Wah. Saya tidak ada mengeluhkan kamu. Jangan lo kan saya. Saya Pengen nih, dot maben tukang son nih. Sekarang nih. oh, ternyata sing berubah tonggo sono lipitan. Mula ditu ke besi. Oh, udah mulai itu kan lo gaya. Si lemah lengah Sing sih. kena benar kan. Lah hati ini. Engkan. Oh, ini nak bersiap-siap tuh. Oh, Segegong padang sango. tadi padang sango. Padang Aduh, ngoyong malu. Hadi ada tukang kenang selem-selem kini.
Putih hadan tuh Aduh. putih hadan itu. Kayak galak itu pesu. Ati gitu. Ya, selem Apa? orang. Ngai-ngai kan selem orang cing. Putih. Adi putih. Puun buku kate. Oh, Nuna si diang ring segegong nabi adane. Padang siau. Pedang siau. Medang. Pedang siau. Medang siap. Pedang. Apa adane? Pedang siau. Pedang siap. Pedang. Medang cing. Nah, pelih ben bedek baca. Udah Medang ada. siap, pujut, pang, kelulut, merakit, tamir, medangkungan. Eh. Tidak nunas ring segegong medang siau. Bang Nane megamel sampun bungut apa balik. Megamel. Nggih, ring sekadruna sane bener iki menang dumun nggih. Kian sekat Iki orang. sekadruna ajomnya misi mesemir. Iya, mesemir orang ki. Ingin Rambutnya ke bandara. apa toh? Tuban ada. Mako sut di kene mako. Kau Tali nelem tuh. tali nelo. Nah. Ih, mau gamal adik gede. Nah. Cacolang dir nyong. Oh lian no. Pegat nih. Menek. Double menek. Saru dini munyi. Matiang dicorong. Tinggal na boy. Dan alala. Oh, Dada pangsu ngecien yang ketir mongko dia apa pesun Ingkene. Nah. Dap-dapang makenyam. Iya, ingkene. Ada penyaha lah. Ada. Cijek benyahang, ci opa jatuh aja kebre nyen tuh. Nyen Aja kebre. dua ji gebre Ampura dua ji Siro peseng nih dua ji gebre ternyata di Wonosari Gumi Kota Ari peseng nih dua ji gebre Jengketo, nama keren itu tuh. oh nama keren Aja nama. Mencang sedang ngorto gitu. Iya. Ya, lu doa wak ngap. Tuh aja kebre dan tuh gitu ya. oh gitu Pan pajar ngorin. si lemah lengah cik hijau marone Selamat sih ketinin nak borin jam dasar pak tidak ngawet sih lengah. Benar, orang cang pejak weh jalan apa dah nenek? nih Subamio Sing siapa? Jalan pahlawan. Lah deh ngap ngap. Subamio Sing apa dua hilang Jalan Raya Batu Wonosari. Karung. Sing siapa dah? Jalan Ngurah Rai. Sing. Jalan aspal. Oh, jalan aspal tang ini Bu.
Lemah cicing ya boy. Wih keramen. Ngapain orang jalan aspal ini? Bener. Mencing apa mei? Iya, saya nggak mau mobil saya. Apa cing mondor? Siapa yang nggak sepeda motor? Cing lah mondor. Mau beli mobil, mobil kurang motor. Mondor apa? Motor timpal bapak. Apa timbal bapak? Eme ada. Eme. Ini gede aja. Eme. Coba eme. 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 Orang cah eme. Eme. Ini lah motornya. Nah iya ngelah nunggu dia repot. Cang lah motor. Masih beli me. Bo. Cang beli masih Yamaha Pasio. Kuda beli. Ada 6 kuamin dulu. Ada bisa kuang? Pasio tuh. Ye. Pasio. Produk Cang- baru udah dari Simpang mana? pasio. Cang beli motor tuh gara-gara motor Cang mati juga nenek. Oh mondor sih mati. Kenapa Cang semilu nopeng ini? Karena motor Cang mati cuma. Iya. Kan Nah kayak gini mondor sih mati. telah lengis nih begitu. Bener di jalan nggak lah lagi saya. Di tangki ya. Sing masa sih mondor mati ini cinanan. Hanan. Bener uleng di jalan cinanan. Boleh di uling samping nanane. Adi saya ngerti jak ngomong, nah mondor sih mati kan? Mati. Coba kenapa mondor mati? Lengis lah. Bener lagi setelah ada di hijau. Di tangki ya di Cirebon nu kok. Di tangki lah lengisnya. Sing maksudnya cinanan dulu uleng di hijau. Uli samping nak. Nyogok. Cina nyogok maru uli belakang, nandan di samping. Si udah kongkir. Ngap. Motor mati. Mati lengis lah. Oh, dikit lah, saya. Di tangki ya. Berarti motornya betlap ke tangki ya. Maro kelah di situ. Mau buang motor Cang mati. Si bos cerewet si. Mati Begitu, semua. begitu. Hadi bisa lah lengisnya. Gitu tuh Haji Kebre ngopak. Ampura dua haji. Ya. Si beli motor pilih nah cara orang supaya ada Jani Pasio, ada Nmax, ada Vespa apa nah Selino. Tahu apa? Menti adi bisa lamat. Weh, kene unduh. Ingat. Kenapa Cang terlambat tuh kan? Kenapa? Karena Cang durenan ke dini Ci. Sing maksudnya si Dorin kan ini karena apa? Karena Cimaluin ya dua dini. Sing maksudnya itu kan kenapa Cina lama terus Dorinan Cika Dini itu karena apa? Karena Cang terlambat ke dini gitu. Ada aja. Nah, Itu. ke panggung tibah. Udah. Cang mau kremasi. Sila melengah. Ngiring tuh Haji Kebre. Cang jujur, Engke. malah dia nunas Ampuro niki ring Gusti Surya Sanewenda niki ring Wonosari tiang nunas Ampuro ping banget. Nah. Tiang kadat wawunge nyantos we nyen Ampurang pisan tiang Ajan dong wawungan adi. kecelakaan. Tuh Haji Amoksilin kan di pangtlung WA di Sing Joni. ada kecelakaan maro Di Joni, Pak. di daerah kapal Bu. Aduh. Kadeca di daerah Pikang. Kang iya. Di Jumacana di Pikang kecelakaan. Ada bisa kedo? Nah di Pikang kan mesti kecelakaan. Apa gede itu dong? Oh. Di kapal. Kapal. Oh di jalan menang angin tuh. Benar itu macet total coba berpikir nih Man. apa yang lihat abang ada konsernya ada macet ya Macet, toh. bisa menakut Pak Oh. Hicen yang liwat Pak yang kegigal di Sari yang antos itu Pak bisa ngidang Gus niki ada kecelakaan Oh. lunas ulung banget Pak sing ngidang niki kecelakaan keluarganya saya ngakuin gitu tuh antos buang kegigal ini Man. melah cang ide Pak minggir tiang keluarganya Oh cing aku keluarga. langsung buka jalannya Mencelep Ci. mencelep Terima kasih Onyo. apa terima kasih Ci konyang bincar gede Di gede. ane tabrakan cicing Aneh tabrakan. cicing Cing aku. keluarga Berarti kan Ci keluarga cicing. menci ngerti munyin jahe Ngerti. berarti cicing masih Tuh Haji Kebre ngerti. itu ampun dong orang ngerti yang orang ngerti berarti Aduh. Nah, makanya ini luar biasa cang demen nepo ibu-ibu ini Saja. nih ini ada dan ibu-ibu keluarga besar ajak liu. saya ngajak liu Masa nih? saya ada berak mih molah Sajan dong. nih Dorin doji gebre bener-bener du 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 Bu mau jiolas ge sampuna ngentut bad Nah ibu ada anu tuh. bener Mau kiri gumit ke aneh sejahtera. dini gumi lano Lano. Dewa Ratu Saco. makanya ciri ini yang masih kuranan Oh, ini ngalih kurang dia cekek iya jega-jega di Wonosari dia cing orang luar ini gumi biasa. cekek Lis tuayu mau kejang. ini deh alih ini kurang Oh jega bukan syarat cang. oh ne suge Oseng. berpendidikan Bukan.
Ane lanung, ane enep, moko, berak. Ane kengke. Ada syarat Ane khusus. kedo ale nae. Engke. Jero Mbah Suri itu ale. Nyen ada Mbak Suri. Uang kipak ngene. Salah ya. Peleji. Yen pidan kan nu kere semara ada Mama Mas Suri Suri. karena jani boebo ada Mas Suro. Salah. Siro patut nih. Siro. Mas Surani, Siro. Mas Sudini. Sisi ya. Mah delor kantor desa ketong kan. Salah. Mas Suri orangnya. Yen jang Men syarat saru ngoyong ke sing Mbah idang Suri. Mas Suri sing idang bos gede sing cocok ndo. Mana kengke dalih iki? Yen jang lah syarat khusus Jero mangku. nawak di tiang ndo remang. Nerang. Pasti nerang do. Apa lanyaran sih? Jenik endep jero mimis mulai be. Ada yang meduduk botol Apa dah? nyerengseng ada. Menane kengket ale Ane Ci. kengke pilih sih. Yen jang cara duduknya tuh le. Cara duduk nih kengke Soalnya lu. wanita ada cara duduknya. Ane kengke lu. Cokornya melipat kene. Oh cara nih ge Oh. baju anu kaman biru nih. Karena macam mana? Adi ngalian kene melipat kene. Ramadan tipe cewek properti, Adi properti pintar menjaga propertinya. Minado nak cara mah do. Enggak. Masuro. Cara mah do milih kene mesti goyang. Oh, Ramadan tipe cewek Relatif. rela untuk diintip pada. Ada na istri meningkang mau tinggal coba telano. Tuh cewek nasionalis tuh. Adi kedo. Pasti mengenai. Enggen. Di sini tempat lahir beto. Yang ci ale kurane kengke ngam. Jincang oleh uling pejalan to. Pejalan nih Kena enggen. ada cewek mejalan kene sret. Oh do juang. Do juang. Adi do. Buaya ngangsar to. Maksudnya kengken. Kos ken sandal bisa ken bungut kos. Ane kengken do ben. Ane mejalan miring do. Adi do. Nak setruk. Maksudnya. Menjumajang ada kini mejalan miring. Lemah perawadan sih. Ane mejalan sing demen mecelana, sing demen BH, sing demen mecawat do juang. Adi do. Nak budoh. Yen cang sing ruwet cereci cara duduk, cara menjalan yen cang alo. Nggih. Yen cang yang penting nak lu teh sopan. Ampuro nge ibu-ibu nih wanda iki dalar gege nih istri-istri. Nggih. Ane kandon anom-anom ampuro nih nge. Tiang paling jijik, tiang Selokodong Mas, tiang tompel menyatakan diri paling jijik melihat seorang wanita pakai rok di atas lutut. Abe. Lebih terhormat seorang wanita pakai rok di bawah lutut. Beh, jadi mau munafik sih. Napik, Buat ngopi can dua lutut depan macam. sasing teman, Masuk. jijik. Adi. Terus munafik. Ya dua-dua uleng dini sama dini mendekap. Benar. Ya bedendot uleng dini sama dini mendekap. Nih galang. Temelung. Wah, yang kita cang milu sih. Milu sih. Aja apa kedekilnya. Doseng di bawah lutut ada aneh tuh. Tuh melenes ada aneh. Cilemu gelap. Ya, apa kedekil. Musa Apa dekil lo? Dekil apa? Tengos meyatnya. Mas yang diang. Mulang pekelem yak mendem bedagingan. Ajan. Hah? Srep menek kangin bede, ada jan celeboh srep menek kangin srot terus belok ke kiri bede srot tunan kang. Adi dawang jadi. Karo belah man AC sanduk. Adi dawang sih ngap. Sai kamu. Bendan ada karya kamu aja ada cang milu sih. Mencang na uga nenen bong apa pakaian topeng na sing ada nopen kamu ngabacan itu cang igal. Nyelon narang saksanu. Ternyata bendan ada calon orang aja nih milu sih. Mencang unyu nelpon tuh aja mau nelpon. Tapi gitu, Mau Eka nelpon masih yugudo jadi lo. Mau Eka ada pangpat nge-WA cang. Yugudo jadi. Teleponnya mereka. Teleponnya. Teleponnya cek. Tawang sih Sini. mereka. Nomor cang sing dawangnya ragana. Bisa dawang leklet. Enggak. Cibo mau gamel san bung igal. Boh, nih begendeng apa? Kan nyorada nyira dora. Saya ngerti cang mana. Oh, coba dan bagian daripada kreativitas. Dia busan ada jauh. Jok, makejang jok manis, jok longor, jok keras, jok. Jani ini bulan bidong dino. Ya nyowe. Oh, bos suut nih berarti. Seng nu. Ani gane ini bos. Boh, jadi nutuk kan. Gane nong Berarti kenyal. ben 5 bulan ben mayo. Ini juga umur. Sing ben 5 bulan kan 6 bulan ada yang suruh karyo pelandor karyo ajak mai kan nya. Saya ada namanya enggak. Sing kerawuhan di pura kan.
Pasti kau napi niki napi nuniro celok kontong mas harus musola. Yang segitu kerupuk kumi Wanasari. Cicak gitu, Cik. Yang segitu nilo kalmas tuh dua jike. Ais nangpung. Beh, tengil boy. Hang tidak ji macam-macam dini di Wonosari ini orang hebat-hebat. Betul. Hebat. Mantan Dirjen Wonosari. Wonosari. Koji Udau. Apa namanya dosen. Dosen. Begitu Ratu Prando akeh. Oh. Tu Haji Ratu Prando kini. Termasuk Laskar Pembela. Apa? Tu Haji Gebre. Terus sing Laskar Pembela tuh Presiden Timur Leste itu. Shanana Gusmao. Tu Haji, kapan kau mulai ngobo jama? Iyan pikir-pikir cang, sing ibu idok ini no. Sing karena lanang. Padi sing? Makanya tuaji. Saya ibu ragana. Engken. Ngerti, saya sih ngomong ya iya. Oh no, kalau gitu bunuh diri cang ben sing. Sini belum. Man udah tuaji orang ibu ragana. Mencing Masa nih kan? jamang itu nih. Jamang. Oh jambang udang di itu dia sana buara kangon goreng-goreng itu jambang. Bahasa halus jenggot. Melajah ke griyo citen. Masa halus jengote mekuris. Sing deng ke griyo tangkil gitu bu. Engken, cingken. Nih saya ke griyo. Yen bidan dawa ke Ratu Haji Naben cang tu Haji Kuso nyeneng cang biasa ke griyo. Ngopidan teh. Rino ke griyo Mana gitu? tangkil gitu Prando. Benar. Mau tangkil gitu Prando kene mau ke griyo nawakmu gitu. Ya. Tu Haji kene tu cek mati bin cepok panti gangcang me ini sekone. Man kan. Tu Haji segitu saja. Hah? Ada Tu Haji segitu saja ini. Apa dah? Amu nikah. Lengkap Tu Haji ini. Begitu kegerian nakmu tangkil. Oke canakil. Aduh. Selamat pagi kayak Aduh selamat pagi. Selamat pagi Raja Semangat Semang. tuh. Sing bisa bahasa halus bidan. Man? Melajah nak ci. Melajah. Yen ci melajah nopeng, ci melajah tata wacana, ci bisa berbahasa. Baik, kan? Analisir. Oh nang gitu. Melajah cang wakena. Dia masuk, tiang masuk di Jawa tuh kayak. Jawi. Jawi. Melajah maro tuh. Membidan deket kemarin tuh kayak. Bibi. Di bi kayak dong. Apa penekin naik kereta geni tuh kayak dong. Kereta gini itu apa? Kereta api. Bahasa halus sore ini Oh tuh. bahasa halus. Oh, begitu. Adi marung orang tangkil ke gereja jam dasa cijek jam 3 mau ke gereja. Tiang kadang ke gereja sungkan mana tuh. Ini sungkan apa? Rumah sakit. Bang Ajang, dereng tuh suduk di gitu. Nanti kalau kena merasa kan bayar saya kan. Nah, di sini aja makan nanti Tuaji Kebre aja. Ada. Pangkena masih Tuaji Kebre. Mana gitu? Begitu. Kalau bocang di perantenan. Hah? Ngap, dia tuh. Cakap kalau sana, apa kayak itu? Di tiang membuat kinden tuh ada yang penyurian banteng, Apa dah ada yang mulian mana? telur mata sapi. Bah, yan kene ci sisio sungkan agam Apa tuh? sakit gede. Hah? Hah? Oh, nah. Nah. Ya. Ya. Yang selesaikan nanti secara keluarga ya. Aman. Nanti biarkan. Ya. Aman. Ya. Nanti om anu ya. Ya. Nah, Duduk. sing man kono bagian tuh gitu yang ngurus. Ada. Ya. Ya. Nanti om. Nah. Nge. Nah minjam. Ya, minum. Ya. Sudah om ngerti ya. Doji Kebre, bereskan. Bagian. Ya biar. Kenapa? Ampunang. Bang. Tuh gitu makanya perlu belajar bahasa halus. Benar, Raga. Iraga di Bali, iraga sih bisa bahasa Bali. Hewa. Ye. Adi Yang busan. penting Rago mencintai tradisi dan budaya Rago di Bali. Benar. Contoh nih cara jani dia ngasih ibu-ibu niki terutama sira aja jani jagi naning canang bu sampun ngangin kemang rampe musumo bu nge. Tapi mawin sekali menikah. Iya niko ambil ke jero manggu genah di tirto gadang tirto mani tungnas sakit waduh orang manggu bisa ngeliat. Ajan cuma cange sing gara-gara kemang rampe ade sung uta. Gara-gara kini mirah delimo. Adi bisa kedo? Kini kemangku cange kak mangku tongos anane. Bo 98 umurnya Mana kedo? Kini becekok pipine bo sujenan yo. Mungkin ya ngap yani aja keramo muspo malu gitu. Nggih gitu aja muspo. Muspo antrek bede-bede
Ratu Batara Maharatu ngaturang bakti sembah puyung turun. Makin ngangen sekar. Ratu Batara manusia nira ngaturang bakti ngangen sekar turun gitu. Begitu. Bo pangtelu kan bakti pangtelu kan bakti nggih. Oh pangtelu. Oh berdalam kak pinsannya nang kakek itu amat. Oh nana tunah cito. Mai malu apa mai gitu. Mantanin ya kak. Apakah ada orang jok begitu barak betir itu nih. Tuh, begini. Mai malu. Enggak kak. Ida Batara sama pico mirah delimo. Wah, mana ada gini gini. Itu tunggu bagian, tahu di sana. Bagian di sana ketemu sirat-sirat konyol manpa konyol keramunin. Adik ini asan mirah delimo nih gitu. Bos warna paling memangku nih gini. Enggak kak, mau gini kak di jauh. Nak kak mangku tongos nak misi nginang tuh. Bara. Ternyata tuh beri sangkung lentek nu. Man. Wah kak, nih gigin kak. Aduh ditolong gigi. Busan dakin gigin mangku ternyata. Nah waktu itu yang keramo sarang sami dan mirah delimo nih kau nak gigin mangku nih udah. Ada seng tadi. Tapi Makanya Ci kan gitu. ngomong gitu, Ci Kan- maro monto, Man. cuma jangan ada kangku gejor dan nih, Kan- sing ten mau celano dalam. Mana? Pragat mau sarung nggak bisa di melalung kok. Mangku bidan gitu. Adi kita ngap. Mangku bidan tuh ada sing celana. Masa gitu. Ci ingat? Karena selalu ketika ngaturang ayah tuh ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tanpa selai kainannya apa aja kain penutup togen manggo. Masa Ci ingat? Karena uli di beten, songane betennya madan keluung pertiwi. Pertiwi. Songane dhuwur madan keluung gini disebut dengan siwa dua hareup pintu keluar masuknya siwa. Oh ini geluang geni. Keluung geni, keluung pertiwi makanya mangku tuh ada sing metutup ini sebenarnya. Oh bidan saya nganggo tutup. Nah mulu sing jadi kesepakatan pangalu ngingetin, Ah. tekep nih paingal tasak. Beblato kan ada nih jadi. Itu kan mare istilah berbelatukan sastra tidak ada menyatakan berbelatukan mare istilahnya makanya pidan meibat gen bener mangkun situ. Ih, masalahnya sing ditu. Iya tau. Yen masalah cuma aja yang manggung ayamna dur pelangkan. Oh. Sing beten. Luang mereka Jadi itu. dur pelangkan ngoyong galar nak gede-gede. Man. Tikah sing misi. Sa. Ngayap aja ro manggung jadi. Oh, mayur. Yes, seur. Aduh. Kerauhan Apa berarti. berpikir? Kangku pun napi nih kok. Kerawan. Bel siapa ben ngayap dah kan. Terus gini. ngerasa nih. Iki siapa kangku sing siapa. Terus gitu. Cang berpikir nak genggen ternyata Enggen. di beten pelangkannya siapa gini. Tuh. Uleng tuni blimin kaangku botol. Sing blimi ada ane tuh. Apa? Latu-latu ada. Berarti binjep di tenunang kang margi yang kene perasa berarti kene mangku margi. Dados. Bobarak. Makanya jadi gini nih. Oh. Rago main menghibur. Menghibur. Mengending. Magendeng tadi Iya, tadi. magendeng. Tadi ya. Tadi bosur karya bulan pitung dina. Nih pesuar karyo nih Oh. ada nih bale-balehan. Bale-balehan. Khusus mengending. Oke. Dadi. Nah, cangkal magendeng. Gending apa? Lagu pop Bali biasa. Hah? Lagu pop Bali. Benar lagunya nih. Lagu bagus juari itu. Bagus suari. Uleng di dah. Uli beleng. Judulnya apa? Oh, salep-salepan. Salib. Bagus Wirate. Udah bagus. Dan ini di Taman Kota tampil. Salam nih Selam badeng. Badeng nih cara adem. Oh, sing. Aneh ingkian. Bagus juari. Bener gendeng nih kan. Hadi ngigel, melengibeng, gelak-gelak di sisi. Tuh, Hasan sing tahe. Gus Jody. Gus Jodi ada. Gus Jody sing gitu. Engkan? Gus Jody. Makanya di konsentrasinya buat adan penyanyi. Sing dawani. Gus Jody. Sing Gus. Sing salib-saliban. Apa? Salib di penggolan. Tuh kan yuk, kita dalam senggol. Hadi gigel, beli gibek, gelak-gelak di sisi. Terus sing megeneng Apa dan ngentut. bisa? Pak? Janji bisa. Bisa. Coba. Nona sawedangan sebentar di yang sami. Oke, ya. Nih bener. Awat bohong. Angkat. Mau mulai deh mas? Memulai gengge maksudnya. Beliwat. Oh liwat deh. Tale ketek nek. Tale lale lelo lelong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai. Oh gampang berarti ketek ah. Dek.
Oksigen. Oksigen apa? Jumun mencepok. Once again. Ada ci asma, ada ci oksigen. Oksigen berarti kan ke kayu mas saja. Apa? Tunggu semua periksa tuh. Puskesmas. Bos, setawang. Tuh Haji, tolong saya. Oke Mas, pulang. Agak wajib ya. Tuh penasehat spiritual saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, mulai. Oh, sudah. Ketik dalam hati kan? Gini. Tak, Oh, tak, 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 mulai. oke. Without melody only. Tak, tak, tak. Gampang. Iya. Adi ci bareng tak si Don mau bayar apa sih? Mas, mau ke dekil nggak? Saya traktir kamu. Nah. Melodi. Melodi. Kena. Angkat punya keyboard deh. Angkat. Punya keyboard angkat. Oh. Sudah? Kejengit, gau aja bungut. Malum nak sing laku renan tuh ketuang. Dane sang sami niki tiang perkenal pemain keyboard ya, Duda mungkin. Sila sane kayun ngerah Rabi, Duda saniki saking Jawi. Tapi hati-hati nak Ini. Orang masih karena dia kena orang kejawen asli. Jawa di Purwo, Banyuwangi nak dia mesunat masih barangnya temone nu bawa saja. Pangpat pemesunat. Makanya yentu abo dangit dauh jalan di penginapan biar kekah manis suwada. Kena ada mati kekah bukan. Oke, kena barang-barang. Ingin. Ya Rago ninggalan semeton ane Wanosari dengan kompak ngedang mayatnya. Rago harus memberikan suri teladan tentang kebersamaan. Masa Ci? Ci bait 1, bait 2 cang rap. Ucap milu. Milu, inget Ci. Nah, bait 1, bait 2 rap. Cek. Oh menek ke nune. Oh. Menek ke corong. Nge. Saya nggak ada sih menek bisa nak ngoyong betul sorong. Corong. Bunyi di keras di dur Oh di keras. Subamio dia nggak bunyi sih. Oke. Satuane praga. Ada. Mimet. Jero mangku. Jero mangku. Damu. Nge. Aduh. Siro niki siro. Sing ada sira nek. Nyen. Nyen kaden. Pun api. Aduh sing nganggo sang jadi banggo ke bubur gas. Aduh. Betaro. Potara tawang ngengken mana? Siap. Nawak tiang nawak. Nawak nyaman tiang isokir wenten. Ne boyo. Sadat. Wah, jancing ujang gedeng bagus. Anu Gus Yodi orangnya. Yudi Krishna, lemah-lemah. Yudi Krishna. Bayu KW. Bayu KW. Bungoci. Yeah. Igus Yodi. Yeah. Bagus Juari. Ari Kencana. Oh, ketana. Kenapa bisa Cina baik kedua? Baik kedua. Nyen. Cibat kedua. Sekarang main dia apa sekarang po? Ini baik kedua. Mana yang Duak tarorari dong. Duak tarorari dong. Duak tarorari dong. Duak tar. Ada nulis si bungur cawarnya mengendek. Yang kena. Duak. Ada jangan kata biasa duak. Du. Ada pada duduk. Tarorari dong. Tarorari dong. Ada duak. Ada sing dini dudu di dekel mana dudu cilepan alangnya. Duak kata apa cicak lelah. Ci jadwal perci cerem yang buto jam yang bongol. Nah. Sembaranda. Ya bungut sih rumah cak ke WC bu. Dia ulang mas. Pesek kada bisa mengening. Nopeng bisa mengening bisa kerauhan bisa apa bisa tuh.
dua lo nyoper memang jalan jalopan benang leng di song jaune betawang lo mait benang keke ane mangan lakaranggon ngepandong Kala belilo Kala halusang dek belimo tenang Yo magining som chiết nó mà chỉ lầm. hilo nengigan nak leneng ibingin beli tua dadi tukang gambal kang wang gelak-gelak di sesen kalangan anak len neng rasang jane Jan kenaan di dekil not Bleh deh aneh bisa-bisa gini kan lagunya beda bang Semangat ini semangat Lagu penyanyi Ulis Gianyar aneh Cen Pok keriting do oh nyana Rai ben mana Rai Penny sing kena bangorang apa Orang jam Yona Nggih. Dan bos yang kena bang orang apot Tengilin boy kata mana pertama beli tako Makelo bos saya kuang bener ini baru tit gendeng ngeleng udah sepat gendeng selapis tau cila belengah cik aneh cek gini Nah kene deh yang pada bang cik Pada buletan katos Pas kelending katos gitu aneh kengket mas coba mas Pada buletan cara ngempuk batu katos Dawa josan bungo cimimpas Engkelan nih Pada Terus. buletan katos Pas kelending katos Dah bisa cak apa judulnya Pura budok Oh, benar judulnya. Apa kan cik nah coba Oke mulai cek cara ngempuk batu Atas alih-alihane jani Atas asik cara pipes logam Atas tekan pipis jani Atas cara siap kena taji Atas Play coba jangan bungo cikatos Bian play bian ini kan ane kedua ada tekol Oh yang kedua tekol Ulang Terus Bian katos Nah ulang Dua tekol ane kedua Tekol tekol Lang Aduh Mana kata Kedua tekol 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 Aman kamu itu biasakan kalau bernapas itu bernapas jangan isi cara siap kena taji Tekol Oh bau ngejani Tekol sing ngidang yang ngenget Tekol aget wayan bongol sing milu Atas tekol Ada tekol tidak melengah Ci aget wayan bongol sing milu tekol Yen sampai wayan bongol cang tekol cerainya kurang maksudnya harus katos malu 15 menit gen sudah marah tekol Nah bakat ajak udah deh ngatur ada di usaha deh si tawang nak ajak lu kan lebih liu aja nah sepanjang ngayak kalau boleh nama ben 6 bulannya ben ada tidak saking luhur ini noleh Wiwin. liu lah ada penganyahan nah Sugro
suwun. Nah, lebang. Aduh, lebang. Aduh. Ya, duduk. Ya, duduk. Duduk. Nah, lagi nah, kentas apa? Nih raja muda apa yang jangan sebenar lantang. Nah, nge. Temannya mancing kerusuh aja ada. Nuna sukro mapi dawak di tiang ratu dua gong puto palungo cokor dewa. Kadi prano gato medal enjing semang aduh air sama aduh angop di tiangan tanan perbawaan palungo cokor dewa. Mabusana sarwoluwe riastu rap sirap panya kemako sami doane ngasapunika mang dodangan antok di tiang nampo nyuwun mino kadi pakayun palungo cokor dewa sapa kadi tiang bocano ratu dua gong palungo cokor dewa sejelone mangken kewentanan yadnya sampun kemarian reng periangan pusat Desa adat Wanosari sampun memargi antar di sejaranan pemargi niatnya. Penguat pengutang yatnya sana kator sidaneng sido banyak ide betaro ngemanggukan kerterajangan sama kada kemaka sami sapuniko. Mata di tiang yang paling ngocokor dewa. Maman. Apa maman? Layak bahasa raja maman. Paman sepunika nae. Paman. Ingat di tiang. Gargito anak buka gelah mireng mina kadi atur paman nih. Ingat ratu. Ian mone kadi rasa paman ado mirip bani. Banyak gelah kelingih gelah paman. Aduh dewa ratu. Nantan wentan samen padok. Ibu ade dini kandi nelek nyingang paman. Mirip membayangkan lato-lato dia paman. Kandi gitu. Inggih nendan wentan duaning asih nuyo bakti kegelaran dok palunggo cokor dewo rias deton wentan purun kadilinge palukor. Kewala jani gelah metakon ke paman. Sampun api. Kesujatiannya paman kenoban paman ngingat nyen gelah. Ampura. Enggen. Kuning dan di tiang nih. Durah. Sing kenoban paman ngingatan. Uyakti dan uning do. Paman. Di tiang. Sekenoban paman ngingatan. Sama sirap palunggo cokor dewo. Paman. Di tiang. Gelah sing ada len tuah Raden Gerantang paman. Sira? Raden Gerantang. Oh, misi gitu. Oh. Ulang. Sama sira ratu? Paman. Tiang. Gelah sing ada len tuah Raden Gerantang paman. Sama sira? Raden Gerantang. Raden Gerantang. Au. Milu-milu. Pernah pang pado mangken dumun. Egen. Pedas dan dumun di tiang. Saudingan di tiang cepak matan watang ngirang Raden Gerantang nak bagus genjeng dan benyah kene. Beh gigi sekede bu. Maro cangkem gelah kene dong sih kenoban paman ngingatan. Dan Paman. di tiang. Unduk cangkem gelahnya sang ada len tuah ulian yira saso menaru. Sampun api ini. Rikala gelah mesiat jara saso menaru. Jeluang gelah nebak basang menaru ja nyangket kukunnya di cangkem gelah. Nyangket. Gedeng paman. Duwe paman. Ratu. Kewalo sing nego gelah sebut. Napi. Ritat kalau gelah ni madan ngidang madiang ira saso menaru. Patot. Dadi yati belin gelah cupak teka uling duri. Anak buku gelah paman. Nulan palu cokor dewa. Nulot ke dengah gue. Gua malah. Tadi rasa nekap pada badan gue. Iya. Subuh tawang gelah dayan yo. Sapun api. Bang man ya makat yang Raden Galuh inan jege. Oh. Bang yo ngangon kuran Raden Galuh. Oh sampai nikah. Gini. Oke. Sepetekan gelah mai mulut dot matiang belin gelah cupak. Udah dosa punika mau pakaian. Nak mayanyo mayayu juga mau mati-mati. Dija ada unuk nyamo nulot yang nyamo.
Iya. Sudah jadi gelah kematian beli gelah coba. Paman tanggil beli gelah. Nge. Ke walau paman dong orang gelah ada di ini. Oh ngeko Gelah dayong. kal ngebok guling dori. Ngeko dayong. Hau. Iya melihat di tiang bubutan duras. Yang pada di tiang pada. Anu do. Iya milu. Tebani langgano ibu aja rajo. Gus Aji Gubre. Kuliah. Jono Zodi. Ada anu. Di tiang. Ona Zodi wadai ulun ya ulun. Yang sidang. Di tiang. Wah. Kita ulat. Waduh, Siapa napi? kena kaca pula. Alon. Bakat sing nganggo sabuk. Lah sabo. Ing, Ada. bu mati bos ulu. Nyen. Pak Man Maro. Dijo mati. Sing mangkian. Ane ulun sudah kan dicukulu-kulu. Apa ya orang sebenar? Ulu ini Agus ini ulu. Aku sejupak paling bagus. Paling Agus ada ala ulu. Sing ada ngalahan. Sada mati ni udah celok dan ni ali kono jadu. Apa ya orang? Ulu ili ulu. Duras. Wani dia kan ni ulu ke dia ulu. Tapi ni kan sekedar bermula apa? Saya ada ngorto. Ye. Ane ulu bedadi aja ini. Dados raja triki. Ike ante jada lu. Mangken ke beli taloh kata. Nganten jada deng galo liak ibu ya. Lia nganten jalan. Aduh. Ngange bungut bok kabiah kadang kita ibu. Nah, Akanten aja ada lu ada nulu ane alike. oh, nganten raja aja Raden Galuh, Galuh kan aja jegeng. Ulu Agus ada lu geng. Agus aja geng. Oco kiko. Ah, palu Anak begitu lu ai ke penginapan. Engko gerut. bagus kelawan jegeng adong. Adung. Palu bang luweh tiga. Yani ja ileng ulu. Terus, nah, Mas keras, boren kapang kedekil kene badadene. Siapa napi niki? Gua mabuk bro. Harus semangat. Lapar gua bro. Oh, Ani ulu itu amah lu. kalau ngajang mungkin. Amah. Ada ngamah, iyan bahasa halus ngamahan niko ngajang merayonan. Ado benalus. Napi niko? Ekle. Ada. Masih ulu. Nggak melingeh di tiang. Nah, itu bo pegenapan daging nenen. Oh, apa ya cari DKP sana dia. Nasian.
Iya hangat nih. Sebelum makan Harus cuci. tangan. Pon. Yo, ba. Sugeng bang keluar. Muspo puyong ye nyak. Aja lenguh aja. Oh, malu ya. Ulu. Sekonen yo naraga aja malu. Spesial tomen cupak menasi kotaknya. Jideko, warung nasi dan catering gratis. Sar. Ada. Hari ini spesial untuk Gusti Cupak diberikan nasi. Ya. Nasi Jideko. Nah, saya memperkenalkan. Haji Gede Mokoh. Layani catering juga belayan. Tepatnya di samping Pertamina Cilebuh. Jalan 90 Denpasar. Jalan Kenyeri nomornya 97 keluar 87. Sengukup ulu. Menang. Sebelum semakan harus sembahyang. Sembayang. Sabar. Tumben cupak mis. Cek. Bang Ten ada cupak mau bor-bor pak jadi. Wah. Ini dupa apa kembang api? Harus Oh, gitu. Sing dadi uyut. Sandi uyut. My love, my darling, only you. Cuap, pam, cuap, pam, cuap. Surti, adik kemol aku. Buang dupa di pastri nama suah buang kudanti nama suah soang buang tangang nama suyang kumang pati kemerdesan jiwani nama suah hoangkang parisudi nama suah soang buang tangang nama suyang kumang angah wong karenungal maring sabda baidep wong ingkop wong ditaruh nama suwayu. Marah sengsi sate. Pakulun paduka betara berah. Ngulun pira sisyaning yang perah. Beperai yang nguncarakan sarining paramo datu. Apuan geni murup maring cantaling lidah. Geni murup maring papusukan. Geni murup maring kroking suku kalih. Geni murup maring netraning kalih. Geni murup maring siwudwara. Mindesi panukuran lawan sire yang panguluning sid. Yang catus pate. Sangyang catur buana. Kau teke-teke nganggo pati praja pati pada. Beberayu. Iya dah. Tuh masih puun bungude. Upaya pemetawa ben puun bungude. Ayo makan.
Ya. Ya, Ada apa ini? ada ayam. Masa ayam ini. Ya. Adi sengidang nyolek sambal tabio metek. Ternyata metekep. Coba cai. Ngapa balik? Coba. Gimana sini? Suat. Ya didung mah Bandes. Biar. Gimana? Coba cai. Sing kena banci nak magelorang. Hah? Tadi cai cai. Nyen cai bani cai dini cai cai. Apa kena si ngomong, ha? Oh, lo meju malu. Resem nih. Mesti mau konceng ben. Coba cai. Nyen cai bani ngukul. Kok Iya biar. dalam ben babu. No pancing ingat nya deh. Nyen cai. Waktu sekadar lihat dua Raden Gerantang. Raden Gerantang. Au. Hah? Sa. Cimi se nae panglagae ci. Nah boy boleh dunia nyanyi musik. Raden Gerantang. Ulang. Pang serem dek. Nyen cai. Waktu sekadar lihat dua Raden Gerantang. Raden Gerantang. Au. Iya, Anda mendapatkan 1 miliar dari Wants to be Millionaire. Adik kuis tadi nih. Betawang dayan cai nulo tangan abu ke wake itu di gua pangidang cai makan Raden Galuh nih jegek tau. Dah cuma adik-adik. Di jadu no nyamu nulo di nyamu. Adik Gerantang. Dah canggau adik. Sudat jani ci buang mati nasi. Ne pusako keluarga nih. Ini angon cematang nasi ya nih. Saksa dia. Kengken, nyah Cinepok. Pusaka penyolean seru apa cimai? Olo cupa sengkal mekirik ngarepin pusaka tuh. Antang, omong ke saktin cini. Oni olo lawan. Nantang bayo, cai. Ipi. Saksa dia. Iyan mula sekan wanen oyong nih boy. Do mara nak wanen. Olo. Piora tuh. Saksa dia.
Enggen. Aduh. Aduh. Enggen. Aduh batin cara. Mesiat sing tadinya jabatis. Itu namanya kamu curang sama aku. Hei, cutat jani sing bawa mati nak cai. Tak sadio. Hei. Hei. Ya. Ya. Hei. 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 Ya. Iya. Beli. Iya. Samponan beli. Samponan. Hei. Ayo. Pak terungcung, sing Pak. Nyen nih. Aduh dua ratus. Badi nyi bani ngugul. Nyonyon nyi kena. Nyi penyeruan bani macam-macam. Aduh. Sing tawang nyi nadong mesiat di lek-lek nyi mai. Mesiat kau ngerebuti ada yang galuh. Aduh dua ratus. Ingin. Aduh dakan sekedar kamu buta berdua ini. Buta ingin. Dan uning kalau ngocok dewa sira sudah ada tiang. Nyen nyi nih. Ya ada di uning. Wah penyeruan. Sini kang penyeruan. Dewa ratu di tiang Raden Galot. Nyen. Raden Galot. Ingin doh. Si Banyuang yang buang. Ingin nih. Kakak tu Haji, ambil saja. Raden Galuh kengkin tadi begede bahasa. Dewa ratu beli gerantang. Ingin. Habis manis sepadi buah. Maksudnya? Dongan kini masih leles nih. Amat terlalu. Selera cirenahan san. Mana kengkin doh? Tigang sasereng di tengah garbo sebilang wengi palung ngocokor dewo nyeke bluran tiang. Nyege bluran tuh bahasa apa tuh? Bahasa di dekil. Nyi kengkin. Di tiang beleng nih kita. Beleng. Begudang bulan. 40 tahun. Mau beleng apa 40 tahun? Apa pan? Gajah. Adi gajah. Dini temu lelene. Beli gerantang. Cepak cana semuanya. Beli cupang. Buang jangan semilu. Di Jadauno Raden Galuh kene jedang cara manas. Beri gelantang. Gorok aja buang boy. Nih cupak tuh. Dadi hati dah kentan nah. Beli cupang. Lemah lengah boy. Si lengah. Adi cang di. Ngai satu cupak gerantang, jangan buang apa pakaian kini si pakai itu. Tuh lekle ane kini teko. Man. Aku sudah mau buka baju di dekil, hilang nafsuku no. Man nyilesan. Nu luongan Mbah Soro nu. Di Mbah. Nih bangken Mas Suri ke salo jang gede dada. Sing orang cito. Sip lajen abo. Kenapa jangan abo cerita cupak gerantang? Mana kendo? Neng ingatan rago dari Kramo Bali. Man kendo. Pangingat rago ni madan Nah. mesemetonan. Ada sejarah. Madan menyambung. Sekonden ada warna tari nepidan. Enggen. Di Priuk cikal bakalnya kanti lantas kemu makala dini lantas ada pura iragane kewangun sing dading sapken sejarah karena sejarah merupakan hal yang harus tetap kita ingat bersama. Nah nikos. Maka rago harus ingat dan madan mesemetonan. Cina dan semeton. Rosan semeton. Sameton. Samo. Patuh. Don kelahiran. Nah. Sama-sama dilahirkan sebagai seorang saudara kandung. Sama-sama juga dilahirkan sebagai seorang manusia. Nah ilingang nih ke ring tu aji amok silin kayang nopengnya jat yang si masih di dekil tiang nopeng tuh. Nih pakaian juse, nage nopeng. Nah topeng nih ya bo. Makanya cara nih jani kengken. Kengken Hidang lantas. Hanya bin 6 bulan ben mai aja satu len kayaknya. Nyen ngale. Sing nyen alenya donya tawa habenyen. Tenang. Angkala sing pasti yang malu nae. Sing gitu, sing ngap. Maksudnya kini binem masalahnya binem bulan tuh odalan disangapan tadi betaro lebih awal orang ngodalin malu. Jadi betaro atur ji. Sing gitu. Mau cara ros tempel busan. Rau ke rago debini kijen galah. Oh. Kadang si bisa ngorang risiron yadnyo necen madan moyasokirti. Ken. Ajam kejang keramu semeton sampai dini Wonosari subuh moyasokirti. Sangan yadnyo mano sang sulige subuh masih moyasokirti. Ragom Bin satu ane pin.
Semut jadi. But semut gumi jadi. Sing Angkala carane jani kengken, rago main ngeras iti. Sekadi pengabdi semedon dini Wanasari nang orang yatnyo Angken. gede jorang yatnyo yang sing tulus kena sing masih madan luung. Kengken dok. Agong ikanang upokare yang tan tulus ikanang idap yato kinaran kue rimit tan tinole. Nah, mungkin yatnya yang sini ke di Kerambida sudah noleh gitu. Ada. Gede je yatnyo yang sing dasar ban kena tulus, Nah. sing masih luung. Benar. Angkala cara jani tujuan nak meyatnyo apa? Apa? Kasujatiane nak nunas ijo. Nunas ijo, Nunas ngide ijo gede. Banyak. Gede pekenyum sekadi buniki niki mewasto yatnyo sampun memargi anta. Ngomonglah si tiang aturang para masuk semua dengan tu haji, Ah. ring penglingsir sarang sami, bapak di tiang, meme di tiang, dua ning di tiang pas kepicegalah ring penyinap niki ring bulan pitung dino, minap berencana di tiang benjang meriki nak benten acara male benjang, kang yang di tiang mangkin meriki binem bulannya usahakan je bos mangda wenten male di tiang tenjang yang napi-napi tiang nak megenep bisa nopeng bisa ngwayang masih kompor mayat ngelah. Bukankah begitu tu haji? Kalau jadi kene nah. Kengken, dok, Kira kengken. main ngatur raya nak wanda aja dulu. Sajan. Nih subuh kebus kanti bibih. Kang Wang ya mau. Cang subuhnya lu orang no. Apa? Layah ke basang. Pasang layar. Basang layah. Anggala jara-jani Kang Wang mune malu. Lan. Manipuan ben ada galah. Itu ben ngatur Lan, raya. gitu saja. Inggih, aratu ini dane sesami. Si Suryo sadedan sumang titiang. Make. Rauh diki dumun didang ngatur raya. Menawi tewenan iwang. Laksana didiang regalan didiang ngatur raya. Titiang lungsur agung pangpura. Tidiang saking lekonong mas. Tidiang dompel. Itu yang sokir. Kasarangan do wiwit taler sekegong medang sieu. Lan Taler Yamaha. Gus Haji. Gus Haji gebre-bre. Ngungsur mau pamit lara bandok para mo santi. Om Santi Santi Santi. Alon-alon Rahayu, nih soto margi. di tiang sarang sami. Sarang sami.